Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz Istanbula. Evo nas danas u jednom posebnom okruženju. Zapravo u posjeti smo našem prijatelju Mufidu ovdje u njegovom hotelu, mogu reći u tvom hotelu. Mislim da ne ispadne da si već kupio hotel. Ovdje u hotelu gdje osjeda, dakle u Istanbulu, u Laleliju. Prije svega, Mufide, evo nam došao. Bolje vas našao. Dobro si, zdravo si. Bog hvala. Odmorio i već spreman za polazak kuće. Već spreman za bježanje. Nismo uspjeli odmah porazgovarati ovako, evo, putem i ovih videa sa Mufidom, ali evo, pred sam kraj njegovog boravka, malo je ovako da se javimo. Mufid nam je u posjeti Istanbulu jednim posebnim razlogom, a to je dakle naša Medipol mega bolnica. Ako bude htio, možda evo i sam reći koji je razlog dolaska i šta se sve odigralo u ovih nekoliko dana koliko si ovdje. Hoću ja? Ti, brate. Pa, razlog je, zbog kojeg sam došao ovdje, trebalo da se radi transplantacija rožnice lijevog oka, koju smo preporučili doktori u Zenici u Sarajevu. Međutim, ovi ovdje kažu da je to prevelik rizik da se radi, da je bolje da ostane tako kako jest. Ljudi su razumjeli, pogledali i ne bi bilo samo da se radi ta operacija transplantacije, nego malo da se radi još jedna unutra u oku, koja daje još veći rizik samo i po moje zdravlje dalje za drugo, ne samo oko, nego za kompletan organizam, tako da ljudi kažu bolje da se ne diraju, da ostane tako kako jest. Onako kako si prenio nama, došao si sa dvije sumnje, da kažemo, jel da? Jedna je bila tercati. Jest. Jedna je da se radi, druga je da se ne radi. I ovdje sam došao da vidimo ko će da pobjedi, ko će da dobije 2-1. I evo, pobjedili su ovi, na moju žalost, koji kažu da ne bi trebalo se raditi, da se ništa diraju. To je to. Da, i ja sam isto rekao, dakle, eto, žao mi je, ispalo je tako, ali ti si jak čovjek, ti si borac, vrijedan si, oni koji su gledali, dakle, već te prepoznaju, vjerovatno, ti i kad si kući, dakle, i rad, nisi pasivan, dakle, aktivan si i čak imaš i svoju jednu mini radionicu, jel' tako? Dakle, boriš se, radiš i eto, nažalost, ispada tako, ali onako kako si meni privatno rekao, barem sam otklonio neke sumnje, jel? Pa sad sam načisto, sad sam na zemlji, više ne lebdim ni na nebu ni na zemlji, sad sam već tu, spustio se na zemlju i psihički čovjek sad samo malo složi da se to sve odmori i to je to. Idemo dalje kroz život, iz ove kože se ne može, Božja odredba je takva i nastavljamo dalje tražeći neke druge rahatlike u životu, ko što je moja radiona koju si spomenuo. To mi je odmor u mom životu, kad se nakupi svega i svačega, raznih misli, svega u radioni se odmorim uz sami zvuk mašina i miris drveta. Jednostavno čovjek se malo relaksira i napuni baterije za dalje. Hvala Bogu. Nešto se radi, nešto se proda, nešto zaradi. Dobro, hvala Bogu. Da, mi ćemo i u ovom videu malo prikazati neke od tvojih radova, ono što radiš, čime se baviš, a to je zaista jedan onako fenomen, meni malo čudno, jel, ipak ti ne vidiš, ali radiš sa tako osjetljivim mašinama kao što je cirkular, jel, malo mi je to sve, što ono rekli Hercegovci, golema. Pa golema vidjećim ljudima, jedina
neću reći problem, nego stvar gdje moram da nabavim uvijek malo bolje i kvalitetnije mašine zbog samog zvuka, jer sve hobi mašine su previše jake, previše su bučne. I onda ja nemam neki 100% osjećaj gdje šta ona sjeći, dok profi mašine su puno bolje i puno tiše. I ja onda tačno osjećam gdje ona hobla, gdje ona presjeca, gdje sjeći, gdje buši i tako da. To je to. Hvala Bogu, ovo ostalo, evo nema nikakvih povreda, Bogu hvala, radno. Svi su prsti tu, evo. Svi tu, čak i nokti su, nema nikakvih problema. Dobro, hvala Bogu. Tako da ono, Božje davanje, čovjek se snalazi, kako zna i umije. To je nešto, ono, ljudi kažu kako, ja to tebi ne mogu kazati, kako jednostavno dođeš, pogledaš, vidiš. Ako skontaš sam, kako radno skontuješ, ako ne skontaš, šta ćete ja te ne mogu pomoći tu gdje. To je tako. Ja sam te zapitkivao onako privatno, kako to ide, šta ide. Volio bi svakako i eto, bit će ako bude prilike da te posjetimo u tvoje radione, da ti isključimo te cekulare, to me sikira, Boga mi šta radiš. Može, ako doneseš bolje. Reci mi još samo, dakle ovako evo, da ljudi znaju, Mufid već 15 godina, jel tako, boriš se? Od 2007. je počelo, sa, u stvari, 95. je počelo sa desnim okom. I onda sam od 95. do 2007. živio sam jedno oko, radio normalno, kao i svi drugi. Ženio se, djecu dobio, život išao normalno, tako. Od 2007. taj je stradalo i lijevo oko od ablacije mrežnice, koja je jedna od najtežih bolesti oka koja čovjeka može da zadesi. Da. I to je sve išlo tako i vid se izgubio negdje oko nove godine 2008. Na 2008. na 9. I to je još nekih 14-15 godina prilike. Tako da ono, živi se, radi se, život ide dalje. Jednostavno čovjek se pomirio s tim, Božja odredba je takva, Allah tako odredio, ja tu ne mogu ništa. Radi čovjek što je u mogućnosti čovjeka da traži, ako sam i ovdje došla da vidim da li ima nekakve pomoći, ali ako nema, nećemo da glavu gubimo, nema, Bože moj, idemo dalje, to je to. Što je najbitnije, tako da čovjek nekako sam sa sobom raščisti, kao što si sam rekao, ako je Božja odredba, to je to, ja nosim sa sobom kroz život i valjda je to ono što čovjeka nekako spasi, da se ne povuče u sebe, da se ne preda, da ne bude pasivan. Najbitnije je da je opet ta veza. A najbitnija je veza, a to je najlakše da čovjek dobije, ako je u vezi sa uzvišenim gospodarom i ako se ostane samo na njega i njegovu odredbu i da zna da je to s Božje strane. Da. Nije isto kad ti shvatiš da je to ili kad vidiš ono kao neki čovjek ili neka nebitna osoba praviti probleme, nije to isto. Da. Ovo je ipak Božja odredba je takva, ali čovjek sve to shvati da je to tako i onda uz pomoć dobrih prijatelja, drugova, porodice, svakako tu, podrška je uvijek tu, tako da čovjek jednostavno lakše bude i Bogu hvala, nemam problema nikakve. Sad kući kad sjedim, samo krenem telefon, bilo što da mi treba, bilo kud da me neko poveze, nešto, nemam problema nikakvih, svi se odazovu. Ako su normalno slobodni, ako nisu neko već zauzetom, ali ako su tu slobodni, nemam problema nikakvih, ne odvezu ni do grada, ni do džamije, ni bilo što, tako da Bogu hvala. Dobre. Nećete o tome više, reci nam još samo radi ljudi koji će gledati, a svakako zovu nas kao i ti, što si našao broj i javio se u vezi klinike Medipol Mega. Kako je izgledao tvoj dolazak ovamo, je li šta komplikovano i na kraju krajeva jesi li zadovoljan sa uslugom, to jeste, je li to onako kako si očekivao u smislu same usluge ovamo, bolnica, osoblje u bolnici? Sve je urađeno jako profesionalno. Ja kažem, ovako sa sinom razgovaram i nekako se javim kući, kaže kako, ko na filmu, sve isprogramirano, nema šta. To je samo da dođeš, da slušaš upute gdje se javiš i nemaš problema nikakvi. Baš hvala vam puno. Stvarno ste se potrudili, uradili ste veliku stvar i čak mogu da preporučim bilo ko, ne daj Bože, ako ima nekih problema, bilo kakvih, može da vam se javi slobodno i bit će prezadovoljan. Sama bolnica, jako profesionalni,
osoblje tu i prevodilac je tu, tako Da. da nemamo nikakvih problema. Sve smo se sporazumili, dogovorili, sve uradili kako je najbolji. Da, eto samo u tvom slučaju, nažalost, jel? Nažalost da je tako. Tako je, Ja. tako je kako. Da. Bože moj. Da, ovo je radi ljudi koji će gledati, koji eto, će imati potrebu eventualno, pa da znaju samo, jer nekako to je razumljivo, dakle, ide se u drugu državu koja nije tvoja, ide se na drugo podneblje gdje nije tvoj jezik, pa se ljudi malo i prepadnu. Evo imamo baš sutra dolazak našeg Elvira Kurtalića iz Brčkog. Ti si opet evo imao pratnju, on će doći sam i kažu mi za njega, daj malo ga nazovi, malo je se prepoznaš. Ali evo, ovo mi je bitno što si ti kazao, dakle da je sve što kažeš isprogramirano i da čovjek može bukvalno i bez pratnje, jeli? Može, komu? Da ne bi bilo da pravimo neki naštimani video, znači prvi put smo se mi čuli telefonom, nikad nismo ni poznavali, sve smo telefonom dogovorili, tako da nemamo nikakvih problema. Ljudi, slobodno, javite se, Tariku i... Ali evo, pijemo kafu treći put večeras, pa to je onda koji da se znamo 100 godina. Prijateljstva se rađaju i nadam se ako god da ćemo sad dugo do kraja života. Sad iskoristit ćemo te dok si nam tu, da obraduješ i ti nekoga. Mi smo... Pa i to moguće. Moguće je. Mi smo već najavili, ne znam koliko je prošlo, jednu nagradnu igru gdje ćemo obradovati ovi koji nas prate na ovim društvenim mrežama jednim putovanjem u Istanbul. Dakle, gratis jedno putovanje. Ti ćeš nam, sad evo čekamo da nam dođu ove liste, ti ćeš nam odabrati i večeras evo tvoja ruka, nekoga će usrećiti jednim dolaskom ovamo. Hajde, ako volja. Pa da bude sretno da pošto smo rekli. dolazimo. Sretno. Kako ćemo sad ovo namještati, da ne pomisli ko da ne bude prevare? Možemo prvo provjeriti naočale. Da vide da se ne vidi kroz njih. Evo ovako, nek kamera malo prikaže ovamo. Napravili smo ovaj sistem, dakle imamo vaše komentare ovdje. Mufi će nam odabrati jedan papir. Nakon toga ili nek udari prstom ili nek nam kaže jedan broj od 1 do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo 6 osoba je na jednom listu i tako ćemo večeras nekoga usrećiti. Još jednom da ponovimo, ovo putovanje će biti u ovom mjesecu maju. Osoba koju Mufi bude izvukao javit će nam se da riješimo detalje. Dakle, koja će biti kompanija, koji datum, uglavnom 4 noćenja u Istanbulu. Evo ovdje piše good luck, tako da želimo vam good luck. Mufide, ja ti sad dajem ove papire tebi. Izvoli. Malo nam ono što rekli, kartaški, to slobodno Prvo svi koji su komentarisali nek pripreme malo vode i šećera, pa da ne bi došlo do kakvog udara, tako da. Nije toliko. Mi ćemo za svaki slučaj okrenuti ovako, da mi to ne vidimo nikako. Dobro. I od svega toga, evo ga na listu. Jel jedan ili drugo? 2 su. Da, ajde. Odaberi ti. Ajde se zalijepio baš. Evo ga ćemo. Dobro. Evo ove ćemo maknuti u stranu.
Je li to tvoj konačan odgovor? Ovo je moj konačan odgovor, za milion. Za Dobro. milion igramo. Tako ćemo da okrenemo, pa da vidimo koga će srce da strefi i evo ga, tu je. Jesam potrefio neki broj ili... Jesi, samo da ja okrenem Ajde. kameri, drži ti prst Ajde, tu. evo ga, rotiramo kolo sreće, Melisa Pečković. eto ga, Makni nam prst, Mufide. eto ga. Sretno i berišetno bilo. Eto, još jednom, Melisa Pečković u komentarima je tagovala Marica Lukić, Alma Siljević ili Šiljević i Alisa Arnautović-Brkić, dakle ovaj komentar, a svakako profil, nosioc profila Melisa Pečković, neka nam se javi, mi ćemo je onda pozvati, dakle, porukom na stranici Balkan Express. Još jednom, sretan put u Istanbulu, a Mufide, vama sretan povratak sutra kući. Pa se čujemo ako Bog. Ako Bog da. I vidimo u toj vašoj, kako si rekao, od Nemilije pa koliko gore? 17 km. 17 km. Na čistom planinskom zraku. Sretan put i hvala još. Hvala vam.